Dit kost €25. Dit kost €31. Dit kost €42. Dit kost €50. Nu gaan we opnieuw tellen tot 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu tellen we door tot 50. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nu jij. Welk getal is dit? 38. Welk getal is dit? 41. Welk getal is dit? 23. Welk getal is dit? 40. Welk getal is dit? 34. En welk getal is dit? 45. En welk getal is dit? 27. En welk getal is dit? 50. En welk getal is dit? 49. En welk getal is dit? 36. En welk getal is dit? 30. Goed zo.